bahlala bahlala sesenda awu yaduma sanibonani yena njani nani yaphila makhandlela bovu bathi zakhale ehawini khanyameni kofuhle nonyongo bafowethu ikhona le nyangeni le video ngiyenziswa ukuthi khona abanye abangifonela bathi bayacela ukuthi ama-video esigodlo ngivelile bayacela bese kuwabuka ukuthi ngiwaveze bawabone ngoba njengoba ngangahekwa before inambeni ethi 081 ngathi yantshontsho lo number 081 ya-Telkom basenenkinga nalo muntu ngoba ufaka isithombe sami njengoba ufaka isithombe sami ngicelile ukuthi abafikele futhi bazongishutha laba futhi abangishuthayo bangiveze ngiyimina abaloku ngibona kanje ngiyabenza bo live epage lami epage laba Diyani Makhandla bovavuthayo yimi lo Diyani Makhandla bovavuthayo kodwa uqaphelo live njengoba ngikhuluma uma uyisithombe umuntu ebhalile uzoyibona lifollow kakhulu lo page lifollow kakhulu bafollow kakhulu ngibona ngokufollow kakhulu lo page futhi nama like awu 24 million ngoba libhizi kuthakwa imithi kulashwa abantu kukhishwa umuntu ekugcilazekeni kwempilo umuntu ogcilazekile njengempilo imithwalo ithulwa la ekhaya umuntu osindwayo udilizwa la ekhaya imina ke lo mfoko ngcobo Makhandla bovu indoda edabula phezulu intabeni zakodumisa phesho umkhulu phezulu intabeni zakodumisa emgangeni eBhobho inyanga ila imlazi amalikazi amakhehleni yes noma ikephi ke kuyafika kodwa ngivele ngihambe ngazi ngiyaphi kodwa noma ikephi ngiyafika inyanga leyo okhuluma na oyibonayo esigodlweni sayo esebenzela kusona angisebenzi nabantu ngisebenza ngedwa esigodlweni sabani sami akukhona Shoprite nakaShakers customer first lekhaya ukhona ukuthi mawungifuna nje uyangifonela ukhona inibani ngoba ngihlale ngihlezi ngilinde abantu ngibhizi kakhulu ngomsebenzi wokwelapha nemithi engiyenzayo namakhombo njengoba niwabuka nje washo lokho ehleni kuthola abangenimposeli lokho ngisho okwakhiwayo sesizoqala nje siqhume manje sesiyabona 25 maze yakhona so 800 ikhomba suka ngo-800 hamba nophondo semqaleni yamendoda ebovu kuningi kuyenzeka namanje siyaqhubeka sakhala kusenyangeni sibonge inamba izo lezi number ezokuthuza ngifika kuzona 06200 70080 06200 kubu 70080 mase kuzothi enye izothi 065 063 816 uzozibona inamba kubhayo ngena kubhayo uzibona inamba zami uzongibona mawukhona nokubuza makukhona order uyangivideo call hayi makukhona okubuzayo mawubuza uyangifonela vele ayikho uqola ngokubuza uphela kuzokona la mazofaka imali mawukuthi bengingemina lokho isigebengu mase sifala ungivideo call angikwazi ukunqaba uvideo call mawu-order ngiyawunqaba muzofuna ungibuka nje ndoda ubaba umuzi lebukana nami ngisebenza ngibhizi ngithandi ayibambane lapho amen.